Tana ipa sendong nong aten sa sushi nunok kuinangka anna ser talang nangi pa temisi kita ngi aita menalir aser ipa tensiano kelemi kuinangka di pi kita mener ipa sendong acitaki nunok ajak tangi tamasa Isu Krista temiem salam apener aser Dimapur au baptis aruku youth ministry tenong nunuk ajak bela akizaker asnuk ajak ipa sendong ajanga tumua tu luangu se asen melong chanong sara sadama menti tani ayong zaker asnuk ten sengermuka yamaya zenger teneng sangken loklangga Psalms 100 nunuk alima acak Kibubatang tepelaula yukang, tepelaki kibupa tenzekang, pat sengtangi ken tena arung. Kibupa paci cengrem ta nunuki metetang, pa yasunuk yang lu, aser asunuk pa miyong, asunuk pa neceng, aser pa cimtak cimpa santem. Teneng sangaki pa sengkemiyang, aser pa talitaki sangayang panem teneng sang akacang aser paneng muacang kijaser kibuba tachonglir patemiem tauci aser putua caktang patemolong lemtet pa tatemaka sengremu tului asunok acak manani muacang asunok ten sarasaramti uzetang Tetidang mima aucia lipa kibuba takam sengram. Tane temesyamungne unuki kelemilung cimer na kelem cesa ipa mabang tacong penarut senong kibuba ne tenung unuki kangatang asanger. Oh kibuba takam sengram aciuta alima tensa tiaki onok lanortem kelemi lungcimer atensyir na mekelem teter saka ipa mabang amang paportem sisya lanortem sisya shinukisa pi kitang ipa sendong nung tendaki nai panok semtangang aser nai panok muacang o sengram kenepu onok acak kelemilung cimer kibuba na kelem detse onoki nedak tamang timla yua nedang sarasarmer o sengram aciuta uze daba youth ministry takam kem tenzegar kelen alima tensa tiatak apet kibuba onoki sendung tabu palala asamianga inyakunga arutaki kibuba item sendong kibuba nai lenanya muasa takuk panong penarus sepasushi o kibuba ne teneng kangaranga sanger anu yamaji kibuba takam kemadam se itai shikadang anangalir anong ci general nong sisya fellowship palala nong sisya anu sendong kuika akitse anangalir ita macak nung kibuba ne tiare lenani ba temuats tenang ma o kibuba tane ipa sendong nong shinu kisa nai akatsepa sempat tajong pener ne teme silang pangmanong nuktaker na kuliah sesebalir kibuba nai panuka cak acung ketam siang talisa ne tenzeker sipai unuk tangi sengremu penarut selir nai patakam palaka acung ketam siang aser kibuba pacanga ne utoluaki onuk acak tumuatsu tuluangutse onuki sarasadama atar o kibuba tangni tenzeker ipa sendong madam dashi na onuk tenang nai onuk lenanyang alima minpong tibilemse shisapulu acak naya kinsang aser mapang tatse kaunuki netak ranglok tang aser na kelemtang
นายอนกมัวชาลนั่นยังมนุธาอีปัสสันดงเนื้อขับมันงตุกสาสารสารเมอร์กิบุไปดมาชักนายขุดมลงเอร์อุทัยมาจดังสังอาเมน个曾人，苦汤你生忙色他那可提呀，路帕里马潘泽，不地努特，昂乌曾木刚阿西。一趟。
Asanuktan Tanlasan Mashida Sar Sadamdi Jehovah Jireh Uzu Kibuba Shibai Unuk Nandak Achak Madat Asir Unuki Nandak Padang Talimwa Tsabat Sangramna Unuki Nanam Tenang Santudu Shimana Nagatsar Kibuba Tensa Dia Tabu Palala Chen Dia Churoka Netak Amam Paburdam Shernuki O kibuwa ne dang tenla zi anga tida bi ne mo zi ba rongsen tabo palala dam ne zang ngi penara den lao ko kibuwa na yi pendang a gizkang mutsi den la takok anguba tebela tenla temo zi balala anguba tenla asir ne shilam ko ba ter shilam idam tenla palala penara ki nenam aga zidang O kibuwa nai mushi tada naya akyama O tsangram asridam tanladam na sinzuwang sha sushi amshidatsa kibuwa samalipa na boredom ani arubano amshidatsa asir lamangai sinong tumuwa tsagada aran kada amshidatsa idam rongsandam nai pana gizgane da nalari isu danano tubudang ayam danasar sadamer sa kibuwa nai mulumba madang sang amen. Hello, check. Good evening. How wonderful it is to worship our God. How wonderful it is to sing praises to Him at all times. Mark 12:30 says, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." Kutanga kechaya mesadang datpat tamiyam tsengemer tamiyam asir patau chilir. As anong siya sunoki iba tamiyam itang iba tauji nang ji alibadang ashizi kudadadam silir. Tia ajak nong baya sunok anir, tia ajak nong asunok mimer. Anong siya sunoki tao nonga pajong ba itang tendi. Let us sing for His goodness. Let us sing because He is graceful, and let us sing for His unfailing love. Beautiful one. So wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful you are. Beautiful one. Your glory fills the skies. Your mighty works displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to see. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one I love. Beautiful one I adore. Beautiful one my soul must sing.
on earth is as beautiful as you. Open my eyes to your wonders anew. You've captured my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Asunoki mashidanungi, asunoki mamishidanungi mudatbat singram. So just in few words, ay kashizamun ng taksa, let us say to him, Isu na ini tamamiyum nung niya na miyumerni. Since you loved me first, Lord, I'm gonna love you with all your heart, and I love you with all that I have and with all that I am this day. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yes, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. Lord, nothing else but of your goodness, nothing else but of your grace alone, Lord. Hallelujah. Asunugi kalami sarstam akimamang kagidi. If God has been gracious to you all this time, blurred the shidi. Patamiyam na achang siya takamgam debi yung arutang na achang siya linungpo. Isu na tamiyam na taushi kadak malang ba agi na ini sabdang nung ni malang yung isu na ini miyam nung nanamtanang sangkat sir ni asir niya na talimiyam ni da shidi. Asir na taushi na tamiyam kamasidam tasyo nuk madak tanang ni da siya kalamit ang sarstam din eh.
Hallelujah, Oba. Unok jam mayung ani, Oba. Tazung lata kam kagalir ni, Oba. Every step that we take and every prayer that we pray, Lord, is from you alone, Lord. Nayunok iba tangulaya kinumuunok kiwaisu. We are worth nothing, Lord. Lord, we come to you this evening and we sing for your goodness. We want to thank you for your mercy, Lord. We want to thank you because you are so wonderful and so gracious to us, Lord. Even when we are at sin, even when we are at our full of weaknesses, Lord, you love us still, Father. Na unok utang mayim nung unok tang auchinong isunda namtan ang sangat sir ni Uba. Takam kamte biyong na tao siya kina unok samdang baso siya na namtan ang sangat sir. Kamsi tamaut siya ano ko ishiga ng alir ni Uba. May you be with us. May you guide us and may you lead us, Lord. Na tao siya sir na timim nung unok lanan yang ni Uba. Unok yan na timim mamadok siya. Na unok tante tita siyang biba. Ako siyang ni dasar sa damro ba. Na tsung sinung na kinaba maunok ichacha yung awut sa sauba na unok lanan yang asir na unok chubiyang. Isu kanung na unok takam ben tanga cha. Nanong icharlan iba kina mananinanam tenang sa kacha sar sa damro ba. Idam chakyan na kwa mulungor yamachitang sangma. Amen. Tsung rumiyasino ajak mananimu ajak. Good evening to all of you. Taunong iba lanur de kalamnong yangi lanur de mi anir zirabordam aser madamerdama jaka pala nungi shernok satanalir nunuga chakten tamasa asen Isu Krista tamayim salam lam sadaper aser yangi ano mananidang asen Associate Pastor Youth, Mr. Manane, iba lanor sendap nong tsengram uga, cembiza sosye maungka katsenong padanga kanga pelaba aja shisemer. Asar no mabangta tsaka senong ajak yangi kelemi, tsaka pala nong tanala nong longcemmer tsengram kelemdang, tsengram nong itemua tse akishi zasa tsengram dang sara sedema mendida aja tamasa yongzakar. Taunong tayong zakpaka sushi lai tukong anashi malir aji asanok tanyangi tamasa ni zengde Rome tabu terana tukong ana asir Filipi tabu ana tukong terbaza saja ni yamaya zengar Rome terana tukong ana iba lima putu yimyadan sedapa talima saka nanok tamalong asendan shiba ki nanok takam yimya melan sidak chang aji rom nung ilir Filipi ana terbaza anong chi iba mashikushi aser takirak putunong nanok tentang tsengram chirdam uchi aser tai makati tasangwa ama ayatse ta tsengramonong chi aser 정말 아서는 아작 만이나 모아장 정말 다시 미시아 다츠가 살아서라mer 기부바다감 정말 타오농 이바드 성전 마방 나이 우농 아작 아소시 분열오즈농 내 뜨는 강하당 아상을 내 치르름 라노름 내 보름 자가 발라농 시르녹사 이바드 클름농 된다기
Asir na tamashi unungi lesson car angazakze yungya adadar jangram tangla tamashi takam shia samdanga mua changmano da sarasadamar. Ibang mabang ta tsakaya nakatnong bantanga yuja nanong ito mua tsamishyadang upa sarasadamar na ito timulong mamadang sang. Amen. Iba alimaya takar lima. This is a very rich world. Da asunuki shidatze. Kajibanasra iba alimanungya asunuki akinaba achak angwer. Tajongachak angwer, tamajongachak angwer, asunuki merangtang naba achak alimaya gatser. Usit tajonga angwer, tamajonga angwer. Asir anusa nisongdama tajonga angwer, tamajonga angwer. Kinangar at yanodam, matamerdana, tajonga ay galir, asir tamajonga ay galir. Iba ji uchi ulir. That is the truth. Chingaya masa da mashiratse. Asunuki achinaba, asunuki reprang namba, asir zung naba, angazak naba, tangadat pa, asir perspective. Kulani angadat nali, ajia priyadang angwer, kakanong angwer ni songshi sa zadam, asunuki ibaji akidater. Alimaya tas samang zakadang. Sakasa karbo diari tulu asir karbo teraksa benar uzabalir. Tim benar uzar. Aji idam ajakche iba alimanong angwer goya. Everything we get in this world, some are healthy, some are unhealthy, some are destructive, some are constructive. Da shiratse. Uchi ugaji iba alimayabo udang liungauze. Iba ya udang liungauze. Tajungba ka makamra tamajungba dang kema auze. Aji asunuki madadalir. Saka iba tangadat pa nungjidang alinungbo asunuki niyamangar lemang dasan gabo mungudatsa ta nipilemer. Alima taruze asir aseng chenjangji yangi ni lanur tolok asenongje lanur mayonglir da ni shiner. Asir English nong asenuki yamaya shirtati. Tomorrow belongs to the youth. Da. Anongje ibaji tomolong nong yua asenuki alizela. The future is in your hands. Da. What kind of future? Kiji kumataruziga asenukit nonglir lanurkit nonglir. Ibaya developed infrastructure facility tajong aliba alimagase masanongbo system tajong ga nong asenok udang tensimba lishiba alimaga ibaje asandang zakok masanongbo. Is it a future where job employments are numerous? Ay ga maba ngudat pa timtem malilidat pa future kasa masanongbo education priya nguba or any other things. Anu mas asunuki asandang zagaje future baje, is it a collapsed system? Collapsed system menuktak tat pa alimaga. Both belong to the youth. Alima tajong baji asir tamajong baja lanur mayonglir. Youth is a very crucial stage. Lanur mabangya kanga sa tungtibanglir, with full of opportunities and responsibilities. Mamadzagaje, it also comes with failures and success. Ajago. Tamako ka achuruze, tako ka achuruze. Tawa mabang tatsaga where asunok HSLC exam asir higher secondary exam nungar result aduktang. Asunok ki tamako ang wordem tamulong shirang ba ngugo. Tako ang wordem ma tamulong karbo tamulong master pilem ba mamatong tater. Everything is packed in this world. Da shina badang. Asunok
아수시 덤물롱농 아유즈바 우 다종가 동대방가지 야레 종을모농 야마야셰 이바 알리마야 마시쿠시 아서 타키락레 필리피 안나 털봉고 English하기 a perverse and crooked generation dar teraksa기 성알리바 이바 알리마야레 사가 iba lai ji kudang kanga chunga zeng yunga lo dir u da chunga xialir saka anu sana iba ali manungya nonokya ta sangwa ama aya jago na aya tremdong ida ta sangwa sunoki anguba ama tamang nong torchlight yalok tser lemang anguba ama iba maje 아스녹야 금듣자고 느녹야 금듣자고 다 라이농아셰 고다 장아름즈가 이바 테키락 아서 따망 알리마농야 아스녹야 드상와 아스자 다 정을모농지 아셰 드모즈 톨로갈리아지 사가 아작기야지 마기적듣자 아지 니시널 It is not for all 알리마야 다마종아 세용아 니부 다종 금듣즈 니부 다종 사유듣즈 인약듣즈 이바지 덤롱 듣더이부 인약듣더 이바 다장적 엉우자다마 아스노키 정르모농 타우농 아정마농 컨디션 강월 There is one condition to achieve that. What is that? iba lima putu yemiadan setebadali. Do not be conformed to the patterns of this world. Iba alima ya kichiku maliunga wer, kichiku machachar, paili daksana ba ama nunuki talimano da tsangermo intang asher. Specifically lanurdam. Tadun zoknong ashiba ma iba alima ya kanga takar. It is very rich. Everything we need, everything we want, we get it. Saka alimay malungba ma, alimay aniba ma, asunoki anidakra, lira, takuk sasadza. You have to be different. I have to be different in this world if we really want to be the light. Nadangya Palaga kamang ta shibaji aji this is not the first day. Iba yamazang masa. Tangarya palaga ji kama litudugo. Tachongji kama sayutudugo. Their contributions are also very significant. Mabata sa mansa ka inya koko. Saka ano sa asunok asusya. Yamalaji, you have to be different. Dash asabaji, it is very applicable even for us. Kuda asatsa. But be transformed by the renewing of your mind. Ne melung senze melen shiba nongje nai liang ta tong malang ya sunok yang ada tsakok. Iba mind ya kanga tong dibang melung senze ya. Aji lai nong aji zulolir tau nong azang ba lai nongje. Iba melung senziya, it is responsible for our thoughts. It is responsible for our feelings. Asunoki pilemba, asunoki shisadangba, idam ajakya iba mind nungi baba inyakar. Iba jangadatsa. It is responsible for all the judgments we make, whether good judgment or bad judgment. Asunoki talam dat pa akiba tachong sera. 아지 이반 마인 닥치 그달려 담아종사가 이반 마인 닥치 그달려 테너키 앙월 테너롱이 앙아시어 그지 사르나 또콜로키 아롤 사가 네 물롱선즈 아서 그 물롱선즈 your mind and my mind is the deciding factor 다 니시너 네 뜸롱 타선 금 시바기 멀른시 닥장 다 정엄농 시알레
Teteze tatsagi ne temulongchang asar melong senteji Kristadak akat ba chakla yemya liba liro inyak sangshi a chakche ne dakchili dakchang renewing mind ta senongdang iba ta changjakje angwoze dongmalangagi Jesus did not come to disturb the world. Isu Krista alimay arubaya taraksa adok taktzadama maro. Tachong inyak zadama, yanglu shizadama, Isu Krista alimay aro. Iba tongmalangagi simple lagi. Iba melong senjeji asunok tak alitzela. That mindset should help us walk the path God wants us to, the nishiner. Tung tibang ukar, yamay lam sadapner, tau nung lai azang ba ananong jagi. Ne melung senze, kudang tasen kamshiba achanga temelenshi atok dakzadir, idemya atalokze. Nai pilim badam, tachungba akamze. Nai pilim badam tachungba akamze. Kudang ne melong senze renew sedir, transform sedir. That is sometimes we tend to be very pessimistic. Ajak no negative dang. Exam nong fail la sunungbo mabaga mangu nungbo jogo tayim la samar. Na tayim la samar jogo etem damaseze kidang na muka gaze. No, Ziraburi, Kijipuna, Rajitang Chagas, the sir, Alir, Aigalir, Ajak Tamasa. Confusion. Kiji Inyakse, Kuliniaoze, Kubaji Shida, Kubaji Tai. I am confused. I don't know. The Alir, Aigalir. Tinak Miramagi Sangaliba, Ajitang Ajidokchang, even among the youths. No, jealousy, hatred, Ibaji Tasanglir. Direction maliba, a life without direction. Kolonia uzim memedet crossroad nonglir. Niya shiner. When your mindset is reformed or renewed or transformed, naipilimbaji tachungba akumtse, you will become optimistic. No? You will have confusions no more. You will get a direction. Da asabaji tamalonong alizila. Tana bumanong, nai kudang pilim badamji, ta chungba kamdir, iba achanga, nai yimlaba nunga tamalanshi arutze. Nai yimlaba nunga tamalanshi arutze. That means there will be change even in your expectations. Nai yimlaba, what do you expect? There will be change in that. Kaya takamnong, personal experience. Lano wanongi. For me, expectations are very discouraging. Expectations have always brought discouragement for me. Kasi ba nasira talidabong yimlar sano? No, talidabong yimlar. Limit ka doon mamadat ay bansa. Tasunongji, ne mindset do kudang renew sa daksadir. Na? Ne melong senzido kudang melon sidak sedir iba temelon siji adokar nai kuba do yimla zela kuba da shido yimla zela iba do aradokar nai film badum do tajung mak kemer kelen iba expectation limitation ka do nai angadra dokar ta sunongje iba nongje na jogo discouragements dum do mature da ni shinar saka an unchanged belief will always face discouragements. Na mamalin sinungbo, na melong sendeje, kasadang alinungbo, na tati takok sa asar te chashia churze tanang sade. Iba danje kalami tarin sendongje asambubaje, iba temelan si achanga na yimya libaliro attitude, nong temelan si arutze. Everything, the starting point is your mind. Sangamonong asya waje. Renewing of your mind. Iba ji kudang na renew sedir. Iba changa na attitude nunga temelan siji arutze.
First, no, you will become optimistic. 너 특별한 받음 주고 다 중바 검체. 아직 서클은 주고 나의 힘라바 농도와 주고 나의 컨트롤 쓰다 선도 다시 농디 대자시 마시 농보 대 힘라 삼아봐도 와도 말리어. 아서클은지 이바 도기 닌당 애티튜드도 내 힘이야 농어도 아도 컨트롤 하서. Everything begins from your mind. 아서 버즈보바농 탈리바 임야담 임야 임봉 물론 시절 아지 우당 주고 everything is connected 1, 2, 3, 4 달로 바지 닌당 behavior the way you behave with your friends the way you behave with your parents the way you behave with your children or your brothers and sisters siblings 이바도 주고 물론 시야도 걸 And when I say change, 아직 다 중바금을 다 니시널. 이바지 내 물론 선지 물론 시바농이 된적을. 아서 고당 내 attitude, 농어 performance, 농어도 물론 시어, behavior, 농어도 물론 시어, 양이 이바 더 물론 시 아장아 나의 고다 performance, the way you perform, 이바 농지 더 물론 시아도걸 다 니시널. 이바지 강화 동디방. The way you attempt, the way you try, 이바지 다신바 레망가 스노키 무드들. You become more creative in simple terms. 그지바 나서라 주고 나 아키 마인셋도 말려성도 정말 무능한 시하고요. But be transformed by the renewing of your mind. 나 이바자기 남을는 시닥장 단날라 다 종바가 금바 장아 나 짐물른 시닥장 닌당 물론 선지 짐물른 시닥장 다 시바지 이바지 리얼 아서 구당 이바지 아타 록티어 닌당 퍼포먼스 나 물론 시즈 example lagi 나 이따디 당 zulur kasadang zulur tamakuk angwer matamer danga udang tiari asnangar madang share tamakuk danga churur saka when you change your mindset maybe you become more creative. No, your attitude change. You become more positive. Asal joko lemang tasan kadong mudra dokor nuktak teder na jo liunga awer. Asal idemje kudang atalok tier yangi ni I strongly say this. Idem ajak je kudang atalok tier. You are no longer the same person. Your life is transformed. 내 다금도 주고 물론 시야도걸 아키당 알리바 다금도 시사츠도 짝라도 리발리로 인약상시 준비신호도 주고 물론 시야도걸 나도 다중바 금을 나 주고 담하고 아주용아 니낭 퍼스펙티브도 물나도 걸선도 나의 앙아듯 봐도 주고 다신바가 르망도하기 주고 나의 앙아듯들 안홍지 나도 빨라리얼 You are content with what you are and what you have. 다 아스바제. 정말 농지바제 시바고야. 양이 알리마농 아키네반니송. 양이 아스노키 아이가 살리어 사가 아스노키 바마 금네바 다 아스바제 크리스타질리어. 아지 라노르미 다망가름 아 착기 메다달리어. 내 melungsenzenong tenzeker. Your mind is the starting point. My mind is the starting point. Nia pastor gama, associate pastor gama tenzeker watangdong. Aji bi kuret clear. Saka iba mindset ji memelun sinongbo ke watangdong tamagok achurze. Yamaje asunok achakje. Ke saji sa sunok achurze. Anongji zengermunong ashibamaji. We need to be renewed. We need to be renewed. When you are transformed by the renewing of your mind, you are no longer of this world, even though you are in this world. Tanisiner. Lai nonga yamaja share. Na kudang jugo tasenga kamadokar. Na alima nong aliyunga, na alima muyung masa. Alima nong tajung tang majung ajak ang warsendo. Saka iba tamajung doagi na jugo mandisa dakser. You know where you are going. 나이 키치긴 약을 나이 못달리어 나 콜로니아워 나이 못달리어 나이 장짤
You become the light which the scripture is talking about. 나도 또 상화가 아마 아이야즈다 스바도 이바자고 저거 라이농즈로 알리바도 이바 알리마 taraksalir masikushi sengalir takiraklir kanga crooked immoralir tasenongji nai kudang iba alima yemianongdo machachadir nado palaga kamarsundo. You become a good person, I become a good person, and there I become the light which the scripture is talking about. 나지 이바지 아kamza. You become the hope for the hopeless. Tayimla samar ali ramasushi tayimla tasan gaji nakamare. Matamer tsnanga. Matamer tayimla samar ali ram jogo nai tayimla tasan gado na yakatser. Kaji bada sir nindang bulong senzido jogo Krista dak dorang loker. Melin sha dokor sundo. Change for the unchanged. The melin shiji bener aruner marudater saka nado melin sha dok badogi to iba the melin shido ataloker. Mamashia libado na dirt agi sanga libado nai ado jakshi dokter tachungba kum dokter. You work for and bring the change in the world. Nai alima melan shija sushi nai inyakar asar iba tamalan shiji nai alima nongji adok dokter penarutser ajaki masa saka shibai melong senzido jogo melan shirli deter parmayong. Make your minds, niya shiner, make your minds settled in the principles of Christ. Na melong senzaje, Kristar melong banong remer idakje terayang dakjang. Kristai melong ba lemang nongji nai caca idakje liung awang jo zengar mita semang zembaba inyakza tani shiner. Kristanan pentanga akajang paina anitze. Let the mind of Christ rule over you. All good and for good. Ajak ta jonga dama. Asar ajak ta jonga soshi. Zengermina anitze. Yangi tatamnong. Iba alima yemiadan sedepa maliba Kristan lanurka. Temelong melong senze asendan shiba ki takam yemya melen shiba Kristan lanurka. Asar iba masikushi asar tekirak putunong uchi asar tai makati tesangwa ama yadet pa Kristan lanurka ka gamtse merang dida iba cengermu ta tsejagi asunok ajak ayongzeker cengermi asunok ajak muajang talisa dabal lanurdam palaga muajang da aje ke sarasadam de 기부바다 검증은 너트 모아츠도 로아수시 너트는 강하당 아상을 사라사람을 던적바마 기부바 민프롱츠게 참마카이 대던적 농이 나이 탕다시 len 아니오고 너는 도도시아갔절 ken naten ba changa lai azang ba changa aser ne tamashi onungi tayungzak pa anga shiba changa onuk tomo zata sumangzang ngugo kangadang pelar nenam tudusya gatser lanordam amang babodam jaga palanong kui naga ibada kalam nong tendedogo nai panok achak moachang naidang mulungwa bangla taru chenong kibo ba akiama kalami lungchim detsa nai tensa mabang tajung panaro chang manoda iba mabanda chung nailen ania sushi netenang sangadang ano mandanisa nanongi tomo tse ono ki mishiza ka sara saramer naita timulung ba madang sang amen.